Mala mi det kwat lara ye mala ko jan peg me me chiban ka ngama ko ba bible an ba blood bible dung Thursday to kon kala sanin duwalian la bible sabbath school and walian wala to kon tin to bara ke Thursday lara ye mala ba ko te ko ba ta kel kwa kwada ta yentena ngai ko ne wona ne situation ka kon special kon ware ba je ga jan time to kon tin tam to kon ay rol di kan dial den tuok rei doaran kire win mon ko mu ko kon gwich ka ken tin jak but kon ge wen shang ko kon iti very dear to us ken iti chima na kon ko lose bang no hajalo am dit family to one weekend ka kon nei de nat kan won yam rei rainu kwat ba kon mu ka pal ko rainu kwat ba wara idan kwat jo kon pal yede te kon kere ring ni kon dia chana pal kon ye chukurso kon mo ti dial mu chang nel kan pin kon mu chiran chak chi bar chak chi beb dine dial di kan ge chak kwar wana nyam de ko jin kot mi shiro do rit jin kot mi shiro ger jin ko den nyam me chak win mon ka jin ko de tine ka jin ko dum bo mani chang to win mon me godin tele me gero ko ji a generation la bika kenyin ka bo ko ro chunga bi generation ban be pal kwartieji godin garwan ko te palata ene wo ngene yo shine ro ko do pal shine bi pal ko ring ni ko to tuok ne ngot ko mete yedo ko ne ngot ko pal ne kalang ne ko tel ne ram do dien tel ne tiem do dien tel ne gwam ne ro tawtin jin ne ro tawtin jin na kut koram godin che mi jal kel ga disru godin bi jal ne ke kat ku dial de chuj godin che we da ora win mon godin chilium ni ajen pak ta ka godin ajen pak wa ajen wat gadaran chi chobo godin kente baj te chilare ba bu to at kwar atel me dang ne ge ti jo bare ruwain ku titin godin le bjit ko godin ka moy ka bom ne ruwain ko ring ni ko ti je dial chi gat ka yangwar amen gwaji kwat ti loite tet ko shaban ka ye chaman chenenu ta kore jet ko lwaje long kon wore jan time dong gat kon luken karik no gon jeng ke kot jalia che nok bat gon jeng nok lia ko nok rem chana ti baj long chana ke nen ka chana ke ling bat ko rano ko te kon ke Thursday wala raje ke limit and rules alo limit shara ka pak do wara ki men deji gang ki kai the rules shara ka guk ki guk kuna la jal ge ja raje ke je wala ngai kon yu ngot kon ka koran tarke kore bake kore yorke ke angel pin lucifer nyal jan kor to kontin wala jan kor to kontin ni jan kor wi korem do kor gwan jing ne kana to kana par gwan do nan ka ra wala jala kor pat kot anong na kodon chang win mon ka chagran nje kwa ambe ngo ka je jan kwale sen man la ron ne limits kene rules ko ti ku guk nje gwa be u gokten kon jeng je ko ba character ko ga yar be la ko dram je ko ja accuse mu qur'ana accuse o jira mi je ga na je kana the only thing ko ne ba ku le sabato ki ba ku la ngajo
ana ma accusation chelo no go ba nak ki ba mat ke shonda lakin gore bana banyam ba lu ba blood lu par ala wajen accuser kira mu kuji cheka kama be blood ngo shilada kere mi lat kene lu mi rani cheka kala na banyam nyam kwa jira ma chek rana ga bi queen iyo braman cha cheka ka baranyo go queen and then be judge be guje ngata chuo ku da yan goro ma ko tia goro be chaiten be kam ngode be nak goro be no re lok be no re logo bu mo na ke le ngo je wona ne en garame te ga ka kud ko sha rana cheka lat niam ahead of time cha la do wona ne betiku luk ka betiku nguk ka betiku pek ka bingene patient ba accusation kana tin dial tin lade tin yek tin lade ga kwi kwat bu ko lo de palpen ka betiku patient amma ne me shi luk ci ban ana gwa te ga gwa ci ko de la ro be root de bo ni ka pegde bi dor ba pegde shop ka bu luk ba ban ba kan dial ne te je pel ba ka chol te ju wan je ne ka pel ka ba luk ba blung nem de ka be shu jo kot chaka ne je ka ko jen che kwar je shaka che go goro ba character ka ba ga yar goro ko be la ra mi je be la ro ra mi tel pelaka ra mi shina nok tin kula opposite ke character nin kot ke tin kula nyin ke so kot te ga dub ti jel ka je ka dub tan ko go yob che me je kon je ko pala ke ta ga ngat kon je bo libe bida ci kon je bo shanka libe ban yi ba luk che lar bo na kon jing na ba ka ba yon wa tutuni ke ti che lat pin ti be jal ke che goro bo ko ngok dar goro o pegen che latin be li amane me che chub gwad nan in che chub tunu so kut che lar wona ne sheten be destroy nei be destroy ke last day wog gwan jing ni ke lat gwan jing ni che mo ku kon ne wala lat gwan jing ni che George ne ida na ti bariyam dien ba ne ka bare da ba abrane ne liwe na mo che lat gwan jing ne a lat gwan jing ne ran ko di chak lo ram gwa che chak shede te ne ti kwir kan bol wal ko baran ba tek kane di baran ba tiem lia ba nek ko ci gwan jing ni che nya ja na confuse gwan jing na ja na ro nyer gwan jing na ja na ro dominate to ke let gwan jing ni tel lat ko dan let gwan jing ni chana kenen ngam no ko ci kon bil lan ke len kon nen kon ka te kan yam dana wala let gwan jing ni bu na ke wini chang let gwan jing ni mo jana ka jelloaj mo na ka par mo na ka dwal kwala mo ni riyan ku na nyintin ta me jana sar ku na nyintin ka sa sudan kana na terrorize ga ti nyintin man don ku na la goj pin ni ti liu ka let ngata do ka let gwan jing ni ci ga laran ci ga let kwap ka let gwan jing mi ci na pel dong te mi jim mo beno dong te mo go am beno ka let ka to na so ta mo ko kon dur ti ka ko jani nguli ko na ngunyi ga na ko jani ngu na lo ka cha ga cha kana cha man cha kana ajana accuser ajana mo ku je chaga ka an gwan jing ni jen ko ispred ki ispred ta ga yen ta je let jere ne ta tun ko ba ko ba be ko de ko le beledi ka ce gwan jing ni che pala lor ko che goro be kam ngode e be de je be na ko ba wona ne she jin fair she jin jas ya la ro be jal amani pegde mu o peg
ona o chop ko gudu ake ona chop ko gwa lu ba ngok ba wan jing ba destroy ke nyin ke dial ke kot kana nien kot jene kot linga wiye dun kot pojo mar kun kot mo na comfort kot jaga ja rik ba par jaga jikon nga jabu kori bu kon nga parwe ye ne wo dong dara anu ngwa da tiel ke kon ni ndi tok lo dol de le chang chiang won ajen ko na mo nga dara an parwe jora mi ci binyo nen ci jen ko mo ji ga power mo o bran parwe tel gwa dara an jekte ko mo ji ke healing en wo bran li wala ke bilo di bilo bom e healing mo ko bat gagne je kan mare ke nya mare ti dial ti tuokti a shen ke ne niamdo ni wi na ga social media ngi kone wo tere ga diteten wan jing je ban gelet ke tara nyot opende chi ko yo lare kot dan shiro wan jing ni chekan e jina accuser ku kot ku ja accuse ku kot ku ja blame ka kot pala wan jing ni lat ko didi ko shabu dictator goro ti dial biga ban ni ka luk shang luk wo ban bu wan jing wo raj ka ba ban joj ba ba ngaje win mon ke le plan ne dial che jen plan ter to kon ta plan ne dial te ba ba ngaje wan jing ni a wan jing ni pu wan jing ni is a liar the father of liar wan jing ni tele mugwa ten jen ka mijje ka bu kot be en be no ka kan all let ketin jek bu kot ba ka mo ka pek bu kot ko lakini ta mo go koran limited ko shara mo limit kar wani ka promise ni ke ana wo shelar na belat ka pek menene shara wani ke chika bu violated shara wani ke chika bu yor shara wani ke chika butol chika garpin ngi kon gwa shelar wo bu wan jingni be yeke je kana letke so chwana ko chwana bel wan jingni lede nyin ga nyu ro kon jie de nyu de je so ko live time ndong bu wan jingni be la lwa ka je ki be na ka je te ku ma nye mara ka da mara re ri mu dire to kontena te ka ci kon kule je kan tamama te ka to kontena ban ngano ko bana ku dan bana ngat jo ko te ka kon ke ku dan yeshu te ka kon ke kana kon ban pin kana kon lok poje mar kon a chan roy ne ka kwen mi ci loy dan jat o mi lo di jat kana ka dit mi ci baat pali e gor ko roman an ho ngunda kon da ko kodo anguda kon da ko kodo be bot kon da ko kod bre kon da ko kod bilya kon da ko kod bijalla kon da ko kod ci wonno tel mo kon da ko kod do ray ri ma to kontina mi sha da mon nak sha gun na gad gulen yong no rodo go shi roman se gor an ho tel me be nga da ko kod bat bu gwat ban gwante ar mo ba luk a can cha bu chul wala ranu mi ci liw kie ma jet ko loyduma kie shan jega titina kie ma luguma enye wo bu lugba ban ba men jega ci tuo am ci lat ba kam ma lude ka gwan jing na ba nong nyam nat ba ba lapin ba bu nyu do ramme jen jernao ka jelle tijjel warano ko kana kon parwe ci la ro tele mer me be pen tele mer ken me be pen me kuch mer ya ngeke luzi ran wona kan je ki ga joy ki ngu kan dial gon jengne ka kod go ja kon ka ko kon nye mara ka da mare gore ka mare kod ajalan sur ka ti diala whether rek joy lia bot koch kod jalan sur talan sur mo da dien outside the bible kana bible kana ka wote tuy dan mi loy dan jat
ni kon wie bana luntin bana ket ke dit bana pal ko bu kon bum so bu wara yirwa ni kot kwen ke Thursday bi nyo kwen bi ngajo kudan mi chalo ti ji ki to ga chegalet ejen o te ga promise ni ti chalat pin ti ngori lat pin tu kuje limited ko libe no gwat ban tere o mi ju ka appointment en ran te ga time de la libi bi time de ban ba shodu chol ko te ga time bi chol gon jeng ne ka balat ka kan dia lat ka dia den jak ba ka mo ka pek chana kudan chana ngat chana je trust chana jal kor kon mo ke pise ring titina ko riye shu ba ta ka yakher ba ko ka pa kwara jabu gani yeshu ko ta ta la ka riye titina ko adini o ngai ne jen ko mu tek jen ko mu ngai jen ko mu ken liu jen ko mu tek ko jinai adin go wieda adin go gora ka ji gora ga yedu go yije adin berganai bang nei we gad ko to wieda ben marken ga sa me adin along du be go du be apot du be adin agwadin kama jine den jello den ne de jina lose ko ka community da gwadin ga jen sa me gwadin tene ga kel gwadin bum lo ken gwadin ajen jila healer jen puony mar gwadin ajen bu mar go pojo agwadin tene ga rwani ko shielare ra jam re tuo re bar ya te ke peace ajang yer gwadin ne jang la wo ni alga ka je pin shielare yana ken ya te ke peace gwadin go ne peace boga je re mang me di ne tene gwadin ane yod niam ko yod ne jok gwadin go ne peace gwadin peace boga je men ti win mo na da understand peace and overpass all understanding kam ne gwadin agwalo bergane gwadin inin tiga baj kielaro nin de jag biga baj long ba ka jaga ta ko kwine ne ka gwadin tine ga nen tama tine ga nen tiga baj pani go nin tan akwar rab ngada tine bi ka jok ko tine ne ka gwadin gad ko ngote ga sheng ni ken gwadin tine bi ngat ko tine re boy tine bi ngat ko tine re peace la ne ngat ne re ngi ko wadin jen kurandu la ngi ko ram shi ranu ko mo ne ka jok wadin pel ne ro chi ko ne ko lakin kine je bu pal wadin mene chung ni ko wadin kine bu ka jok chiring ne bi ja ka ne jok ko mo ne ka jok kine tel gwa redo ko Jesus berkane along the way tan kel gane de braj mo ling wadin ko bu mo ke peace wadin bu mo ngam rong bu mo ke gor gar wani ko bu ka ko ti dial ge nyen ko ti ejiti dial ge shodu gadu me jilu ya ga re kwida amen